वॉच आदमी को टाइम बताता है और रोलेक्स आदमी का टाइम बताता है. कसं कंचे टाईपाची वॉच Now the top end watch that we have is about 30 lakhs. Hakka president munche because it is worn by most of the presidents across the world. ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಆಡಿಯನ್ಸಾಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪಾಸ್ ನಮಗೆ ಟೀಮ್ ಆಭರಣ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಾಕೆ ಒಂದು पावला. रोलेक्स वॉच हाजे विषय तुमकां गोत आसता पळोवन आसताची टेनिस मॅच आनी जाताना रोलेक्साचे स्पॉन्सरशीप आनी विंगड कडेन हे ब्रँड पुरो पळोवन तुमगेले मनांत येवन आसता एक टायम हांव कसं एक एक्सपेन्सिव प्रॉडक्ट घेवका म्हणजे जाल्यार त्या रोलेक्स वॉच घेता जो घरांत कोणाक गिफ्ट दिता म्हणून. मिलोटू प्रताप अण्णास MD आभरण टाइमलेस ज्वेलरी. नमस्कार. नमस्कार. मस्त खुश झालं. एक विषय कसं म्हणल्यार रोलेक्स हाजे ऑथरायज्ड डीलरशीप इंडियान 15 जनां मात्र शिकाय तांतू एक आमगेल प्रताप अण्णा आमचे गेल समाजान तो एकल्या लागी डीलरशीप असं म्हणटा आमकां भारी एक खुशी. प्रताप थँक्यू व्हेरी मच डियर किरण. आणि प्रताप अण्णा आता रोलेक्स वॉच म्हणटना मी आयकल्याची मस्त जण ऐकून असताची आता आमगेल ऑडियन्स लागता असताची हे रोलेक्स वॉचस करेक्ट हांवें घेवचे जाल्यार हें चड आसता दिसता रेट कसं न्ही हेजी स्पेशालिटी म्हणून आनी मनान तूं लेखता एक आन्सर कसं दिताची. हंतू एक हिंदींत एक मुहावरा आसा हें एक्सप्लेन करचें. ऑर्डिनरी वॉचेस पळय वॉच आदमी को टाइम बताता है और रोलेक्स आदमी का टाइम बताता है. म्हळ्यार तो the person or the wearer has achieved म्हूण दाखयता. सो रोलेक्स वॉच इज द अल्टिमेट टाइमपीस when it comes to luxury. आनी ते मनीस एक अचीवर and he has achieved and he has reached the highest point in his life म्हणून ते ऑटोमॅटिकली सांगता ताण कसं सांगता म्हणना हातार घाल कुडले आता कशी एक मर्सिडीज कार जो वता ना द काइंड ऑफ फील पीपल गेट that is the feel you get when you wear a Rolex watch. तका सांगचे वॉच आदमी को टाइम बताता है, रोलेक्स आदमी का टाइम बताता है. So that is a small brief description to explain Rolex. आणि हे वॉच एकेकाचे आमी सांगचे जाल्यार कसं खंयचे टायपाची वॉच रोलेक्साचे I can explain a few points. At the रोलेक्साचे starting point the watch starts from about 3.5 to 4 lakhs. For example हे एक Oyster Perpetual म्हणून आसा. This is the basic entry level watch which costs about 4 lakhs. Hang dokunu in our collection right now the top end watch that we have is about 30 lakhs. Hakka president munche. The reason it is called president is because it is worn by most of the presidents across the world. So whether it is the president of America, whether it's the president of Russia, the world's most powerful presidents of the world's most powerful countries wear a Rolex president watch, and that's why this particular model is called the Rolex president. Tamatrni Rolex has got some other models also. So the spectrum normally have sangilvari from 4 lakhs to about 30 lakhs at the upper end. Kelav limited edition watches say asatangela which go up to 1 crore. So and at Aberrant we have the entire range. Normal Jernan Geuch watch is between 4 to 7 lakhs. And एक taka jubilee bracelet watch म्हणून सांगचे. So for example, so the most popular watch and the most fast moving which most people like to wear as pala is known as the Datejust. Hakka Datejust watch म्हणचे. So this is a ladies Datejust and this is the men's Datejust. The reason it is called the Datejust is because it apart from the time it gives you the date also. So these are the most popular models and the price range approximately 8 lakh range anta. So these are the most popular and fast moving watches. And complicated watches mone kelo kartat hantu. So this is called the Rolex Sky Dweller. So Sky Dweller is the most complicated watch in Rolex. So haje mechanism is completely different from the others. So which even I need a few minutes to explain, but among the complicated watches it is the Sky Dweller. व्हेरी नाईस. ऐकतानाची मस्त खुश जाता. आणि तुम्ही एक विषय सांगले घालल तेन्नाची एक पर्सनल व्हॅल्यू कळटा म्हणून. खंडित आता रोलेक्साची डीलरशीप तुमकां मेळ्ळा म्हळ्यार आभरण टाइमलेस ज्वेलरीचे व्हॅल्यू कितलेस म्हणून आमकां कळटा. कितली वर्स राखल्याची ह्या डीलरशीप मेळूंक? सो म्हाका साधारण 3 वर्स जाला. आय पर्सनली लव वॉचेस अँड आय हॅव कलेक्टेड वॉचेस ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. बट ह्या रोलेक्स डीलरशीप मेळका जाल्यार भारी कश्ट अशी. टूक मी अबाउट 3 years. तांगेल म्हाका शीची फॉलो अप कोर न्हू ते बासल वॉच शो म्हण जाता स्विट्झर्लंड
स्वित्झर्लंड सो तांगेल स्टॉल भायर वचून राखून आसपाळे इट टूक मी इट्स लायक अ मेजर एफर्ट तुम्ही आजी के गुगलाक वचून इफ यू जस्ट सर्च हाउ टू बिकम अ ऑथराइज डीलर तुम ಕೆಲವು ಜನಾಲ್ काणी मेळटा वेर पीपल हैव वेटेड फॉर 8 to 10 years to get the dealership. So it's a very prestigious dealership for us. And not only that, हमका एक ग्लोबल रिकग्निशन मेळ्ळा हाजे निमित्त. इता म्हळ्यार आज एक रोलेक्स डीलर म्हळ्यारी any other person wanting to associate with Abaran, it gives us a natural stamp of integrity and genuinity, and we are very proud to be under the crown. इता म्हळ्यार रोलेक्स as you can see the logo, it's a crown. So we are proud to be associated with the crown. आणि तुम्ही रेट सांगताना म्हाका ಮತ್ತೆ आयलेले अका इन्शुरन्स जो आसता की Right. So each and every watch Rolex that we sell at Abaran comes with a 1 year globally valid insurance. So the normal theft, burglary, jo kasane jalari, including international travel antu, you can get insurance and get the money back. व्हेरी नाईस. रोलेक्साचे मस्त विषय तांकां कळ्ळें प्रतापण्ण. इतले वेळ उलयले खातीर मस्त धन्यवाद. Thank you Kiran, and thank you, नमस्कार. इतले वेळ तुमकां रोलेक्साचे मस्त विशय तुमकां कळ्ळे. हें मस्त जनाला तुम्ही शेअर करता अशें म्हण आमी लेखता आसाची. ह्या व्हिडिओ पळयले खातीर धन्यवाद. थँक्यू.